INP mezo channel khir tu te in zain chi bai le fek ule tun tum chu kan mizoram chung chanchin result chuak ta lam hi kanan hoyange ZPM tan chawa thlantlin kanilova min vote lo tu zong zong te tan po MLA kania bial mi puitenen thok ho turin ka in peyani Lalduhoma chuanati serchi bial MLA by election vote siar zonita a Vawiin dar ni vel khan result kim chang kan remana Zoram People's Movement ZPM candidate Lalduhoma chu ne taka thlantlin ani le ta MLA Trump khat chunga voi thum ngot tling thayania hetiang hi candidate rang te vote mu dan chuni ZPM atangin Lalduhoma hian vote sang ret zani somruk le pakua amua MNF atangin puwanlal zoma ani hian vote sang nga zathum le som pakua te chuan INC atangin PC lal tan sanga vote sang ni zaruk le pali BJP atangin pulal hriat renga changte vote zani le som nga PC atangin puwanlal ruata vote som thum le pariat Independent Puram Luna Edena vote somli le pathum Returning Officer Pukumar Abhishek IAS District Election Officer ni bokchuan thlantlin ani na certificate hi ahlan ngalani Lalduhoma hi kanlom pui rolin candidate lo chamta te kan torpui boka in buat sai na thatak nen election machon le turin du sakna kan hlan ngal boke Lalduhoma lom thu soina hi kanan siar chua sakrim hrimange serchi bial by election result kan lo hreta a avan naya katang hlo mai hedin mun thleng tura pathian min hroina lom thu ka soye serchi bial by election na avan nei zo ka katan theina ta na min vote tu zong zong serchi bial me puite chunga ka lom lea lom thu ka soi tak meu mewe atira tanga atop thlenga thlam mi lova min boy pui tu kaldan tur le omdan tur zong zong duang tu kan party ZPM hroi tu te baka chung ruwa man na te a hlo tlin theina ta na tha le zung tam tak seng tu kan party worker zong zong chunga lom thu ka soi tak zetani he in thana ne na kan chan theina ta na tha le zung seng tu zong zong te bang lova min tong trai pui tu zong zong te sum le pa ya har sat na kan to kanga mi te kan ang phalo mayang ti hlawa sum le paya min pui tu ram chung le ram pona mi zong zong te chunga lom thu ka soi tak meu boka serchi biala vote nei lo om huna tanga moral support min peya min vote tu ra chung le thian tha te lo phona message lo thon tu zong zong te chunga lom thu ka soi tak zet bokani he ne na hi bial mi pui te ne na ani ke hi ZPM MLA mai ka ni don lova bial pum pui IO MLA kanidona min vote lo tu te tan po an IO tu kania mi pui zong zong IO tu tur kani man lain kan pi Putin pasal tha an lo nei thina dai ngul an nia mi zong zong ma an ton thinang khan mi zong zong ma he bial IO hen ka ding don ani bial chung mi pui te nen lungruala ke pen ho turin ka in peya ka theina awanga tling ni lovin khongai na awanga tling ka ni ti ka in hria e mimal thila aniemo chung kwa aniemo chiat that thu hla har satna kan nei chuan in thlahung ho lovin keima hne na emo kan party hruai tu te hne na emo in po takin ranin lan se kan duwa theitop kan chuanga mitin ma hi kan ton don ani chu chu serchi bial mi puite hian an phu ngoi ani football a hian final lu tur chuan semi final a chak photanga ya semi final a kan tlak chuan final lu theilo politics sport chu tiang deuh tho chu ni kum sang ni le som pariat MLA in thana khan semi final a kan chaka pani na kan nia opposition party lian ber kan nita a AMC a semi final a kan chak le a tuna by election a kan chak le ta a semi final a hian voithum kan chakta ni tuna chuan chiang takin final kan luta a sang ni le somni pathuma in bei tur chu ZPM le MNF kan ni don ti chiang ta ni campaign hun chungin miril ru kalau tin pal ani chuan ngai dam kadila
kei point mimal inbeina te po katok na sa vehle boka khang zong zong te po kha kangai dam vek kani kanram siam thaturin ngai tu na dik puchungi nikal zelang u atiani me ni ania Myanmaram chanchin tlemen kanan update lenge kan update video kan siam nuwa thil thleng te kha ahria piangin comment lama hinun tuihni le theu don nia voin hi Myanmaram puala Khawvel mun rang ranga revolution an nei ni global spring revolution day ania Myanmar khwale tui Khawvel ram rang ranga omte chuan Sipai sarkar du tlawmna an lan tirna sa hle New York khopuya protest an nei na hian Union Parliament Committee CRPH International Relations Representative Putin lin ong po telve London khopuya po Spring Revolution Day pual hian Myanmar nam rang an pungkhom ve boka British Parliament ma ate Prime Minister chen na kota te British Foreign Minister Dominic Raab office kota le Myanmar embassy ate protest an nei hlomani Japan khopui Tokyo po mi zatel an kalkhoma Myanmar ramazalen theinan puntina Myanmar mi ten tran an lana sa hle ani hi Voin Spring Revolution Day protest hi ram som pareta Myanmar nam rang omten an mun thewa tangin an thlop zia an lan tir ve hloma chung zinga chuan United States England Italy Australia Germany Japan South Korea Taiwan Belgium Netherlands Canada Finland New Zealand Israel Norway Denmark tepo antel hlom ram ranga protester te hian Sipai sarkar laka hrek na le hremna na zawk kalpui turin an phut deuh veka mipui sarkar National Unity Government chu Myanmar sarkar diktak anga pom turin Khawvel ram te an ngen bokani Civil Disobedience Movement khop tu sarkar school zirtir tu tam tak chu Tunlai hian Lalduhoma takin an meka Sipai sarkar chuan CDM khop tu te chu manzel atum sia zirtir tu te hian Sipai sarkar han thlopa an thu pek anga na han thole chu an re view mai boka mahse thile damin kar tak meu hinia du thlan tur atam lo hlea an din mun hi akhir hle ni South Dakota Township a voin khan Sipai du lo na lan tirin an pungkhom le a Sipai lampo hi an thleng ve ngal maya mi pali an mana protestero an chun zom ta thawani zanin me ni zan daruk le minute somli le panga atang khan ha kha khopui chobuk veng lama Sipai Council le ha kha CDF te chu anin kap tran ta tak taka chanchin kan riat masak lama chuan Sipai lam mi palian thi ni nan soi nemen lama kan soi to ang khan ha kha CDF te hian Sipai Council in mi an man tak te voin tlai dar li thleng an la chhuwa du lawani chuan mipui hum himnan kan ti thei angin ma kan la an lo ti to a ti hian anin kap tran ta tak takani hi chanchin kalme kalania chanchin kim chang riat thei huna kanon update le don nia Myanmar mun ranga Sipai Council lam chuan zirtir tu te pressure an penasa ti kan soikha zirtir tu tam tak chuan pressure an tuar ngam lova CDM an ni na ata an let le ti te oma mitam zawk chuan CDM siam chun zom an tum zel thu a ombok heti lai hian chause district huam chunga Defence Force lam chuan thu chhuwa an siam vele a an district huam chunga zirtir tu CDM lama tang lo te chu an nun na ata na hlo thon om tur thu an soi ve ta thuai mai zirtir tu te hi tu baule dolungin kara an oma an lainat om view mai ni himo hetiang deuh hian Chin State Thantlang Township huam chunga venglal le registrar CDM siam du lo te po warning an lo pe ve bok an thu chhuwa social media lama an tlang zar ta ka chuan sual na nei lo mipui an tha awanga ram chung mipuin kan do mek Sipai Council ta na na lo thoka an hne na chanchin hril mipui chet vel na le thil ti lo thli thlaya ming lis lo la a Sipai lam tang inom vai chuan kanin en liam mai lovang inom na
in lut le in chuak te chenin kanin thli thlai vereng ani anti voin mei ni ni chonudar ni vel khan China COVID-19 vaccine nuai nga chuan Myanmar ram aron thleng ve ta a China chuan hetianga ram then ten COVID-19 hrilenga wanga har satna an to lai hian lo tan pui hi thenom ram an ni anga anti turani thute an soideu dua engponi se sipai lam chu lo in chiu sela mipui nol puero in chiu pon du mi winarin om chuang lo tlangram ethnic nam sipai tu berte ne na emoni indonun chanan wazir an hong lam chu kaya state fruso khopui immigration checkpoint na nimen pia april ni somthum khan sipai council in an lo man ni in fruso khopuya mi pakhat chuan soya a soidan chuan hengan mi man te hi mi som sari le pali an nia nizan me ni khat tlaidar li vel khan loi ko zela an thon hlom ni in an soi azia lo ngot mai an film khur tok lo nge a hlomin an hodeu dur nge moni don ni sipai nun chanjir an ni tak tak ngem ti ero keini chuan kan re chiang chi lova kan thu lakna rfa po hian sipai training nei hong lam an ni tia mi soi a soi chhong mai ani sian state nong chu town sipa mi puilung oilo kongzo te chu sipai council lam chuan silayan an ka pa man an nei nual bok thile hliam an omle omlo chanchin kan re chiang man ri lo dewani me ni ni tukin jing dar riat vel khan namatu le tipo in kalpo na kong pui dunga khopakhat man li khwa sian nam sipai rcss taang nam sipai tnla le sian nam sipai pol khat tho sspp te tangkop chuan sipai council lam an ka pa manli khomi puite po an tlan chena sa hle ni inan soi manli khuwa in te po akang hloma bom te po puak nual ni inan soi pok Chinese Xinhua News sinakom na General Zomin Chun chuan Asian in point nga a chop chuate manga anram boina hi chinfel thei be sei thu asoya Asian hroi tu te Myanmar ma an kaltur chungchangero tondin muna alarem chan lo thu asoi le hlo bok ram chung rem na le mon na a thlen thei na na hmalak phot hi kan ngai poimo masaka ngai atia UN Security Council le UN pol rang te pon tuna kan din mun hi min hriat thiam pui ngai ka be sei atibok voin mei ni Khawvel pum huwa pa Myanmar Spring Revolution Day a hian rengun khopuya township ranga bom puak atam hlemaya mahse thile hliam ti velero anom lem lo ni na lang generation z thalai te hian sipai op andu lo zia kong rangin an lan ti renga voina po hian an ngoi mai don lo ti an lan tir na ngai photang in sing township a venglal office a chundar khatvel khan bom puak a oma mutit lama tlaidar thum le chan ve vel khan voini apuak le a hlaing ta ya lama po administrator in bula tlaidar li vel khan apuak le bok tamui lama po bom puak om tho boka north le south da kong lama po bom puak om ma se heng bom puak te awanga thi le hliamero an om lo hlowani rengun khopui da kong new town ni chuana lam NLD NAC center a h natna vei en kolmek no pang pathum le nanna danga wanga in en kol tur kal mi pakwa te chu sipai council in an man ni in MP do phiu tin chuan soi ama do phiu tin po hi pitu hlo do palai CRPH lama phusatak sipai council in an ve reng ani boka ani hi chu an laman lo hlawani hi voina nong chu khopui demonstration a sipai council lam chuan ko win 9 kum somle mi chu apuma an ka pa kum som ruk mi pakhat an kap boka an pahni hian an thi ve second region wetlet khopuya po voin khan sipai council kutur thi mi pahni anom ve bok sipai kutur thi te hi kum som ni le pahni mi kumin zin le kum som le pangami uzo u te anni heng mi te ba ka hliam tur mi pasari zinga pakhat chu aboral vele to niasoi a omboka chanchin chiang takin ala hriat theilo deu tun din muna wetlet khopuya hian
Sipai Council lam an pun bel teu nin an soi bok. Ole khati kha tuntumata na Myanmar ram chung thilom dan tlang pui kan an update thei ni mai sela.